Underline je web platforma za održavanje online konferencija. Trenutno smo fokusirani na održavanje znanstvenih i profesionalnih konferencija, ali u budućnosti smo otvoreni za održavanje bilo kakvih evenata, poput webinara ili nekih trećih. Underline platforma se trenutno sastoji od dva proizvoda. Jedan je Event App koji koristimo za izradu i održavanje online konferencija, a drugi je Library. Library je repozitorij koji nam služi za očuvanje, pregled i konzumaciju raznog sadržaja znanstvenog karaktera. Underline je nastao u periodu COVID-a kao odgovor na potrebu tržišta za rješenjem za organiziranje online evenata. Founderi istoimenog startupa su shvatili da postoji potreba za održavanjem znanstvenih konferencija, te su u tom trenutku odlučili krenuti u izradu takvog proizvoda. U realizaciji projekta trenutno sudjeluje 15 ljudi. Broj ljudi se mijenja iz mjeseca u mjesec, ovisno o trenutnim potrebama na projektu, ali u projektnom timu naravno imamo nekakve developere, dizajnere, copywritere, project menadžere i software testere. Susreli smo se sa mnogo izazova u realizaciji ovog projekta. Prvi i primarni je bio deliveranje minimum viable produkta na vrijeme. Minimum viable product Event Appa je imao dosta širok set funkcionalnosti koji smo morali isporučiti u jako kratkom periodu vremena, od 2 mjeseca, a na kraju dana to smo uspješno napravili. Drugi veliki izazov koji smo imali i koji imamo i dalje je skaliranje platforme. Došli smo u tu fazu projekta gdje je adoption rate jako velik, dobivamo jako puno novih organizatora svakodnevno, pružamo svoje usluge sve većem broju korisnika, ali je sada najveći izazov kako skalirati to na još jednu veću razinu i podržati eksponencijalan rast platforme. Jako sam ponosan što je projekt u finalu PMA. Mislim da je stvarno dobra priča iza cijelog projekta, jako dobra ideja i na kraju dana jako dobra realizacija i nadam se da ovo nije zadnji put da će se čuti za Underline. Underline kao projekt nije gotov, on je u biti tek krenuo. Underline je mlad startup i mi tek radimo na ovom proizvodu nekakvih 6 mjeseci, tako da imamo hrpu funkcionalnosti i planova za budućnost, ali o tome ćete saznati više u budućnosti. Najsmiješnija situacija koju smo imali tijekom razvoja Underline-a su bili definitivno bugovi koje smo uspjeli napraviti. Jedan od njih je bio taj gdje korisnici tipkaju u chat i sve što tipkaju ispadne zrcalno. Takvih sitnih situacija je bilo jako puno i stvarno ti poprave težak dan. Da iz svoje perspektive predstavljam projekt drugim ljudima kroz nekakvu pjesmu. Ta pjesma je bila My Way od Franklina Sinatre, jer sam ja project manager na projektu.